Botin senhora benoche. Não, que côté ou gen enseigné à soya? Est na primeiro lugar, Li na première place, botin seguro, ou quoi ça sûr, botin seguro. ou sûr de ça? Alabanza a Jesús. Dios te dice, joven rico, Bon Dieu dit avec tout mon nom riche là, tem na falta coisa. jusqu'à maintenant, on manque bagay. Se tem coisa que você de movida, Si gon bagay ou besoin connaître dans la vie, que você não buta den man di on Senhor, va mettre dans la main Seigneur, passa altar rata sina benoche. viens devant l'hôtel là konya. Bisa Dios, Dis bon Dieu, Senhora benoche, si Seigneur soya, e cos aqui, bagay ça, e circunstância aqui. les circonstances ça, Me tá bute den momana m'a Senhor. mettre dans la main on. Tem algo de movida benoche, Tiens bagay dans la vie à soya, que você não entregar ou Senhor. pas remettre dans la main Seigneur. Alabanza a Jesús. Alléluia. Dios que va buter den su Bon mana. Dieu voulait mettre dans la main. Aunque por esta así dolor. Même s'il te fait dur, Alabanza a Jesús. amen. Pero buter den man di Senhor. Mettez la main Seigneur. Tem algo de noche. Quem vai ganhar soya? Tem plano que portava trabajar. Quem plan au travail, Planes que has hecho. plan au fait, Pero no lo has presentado ante la mais presencia del pas Señor. présenter dans la présence bon Dieu. Y tienes miedo Ou gain peur, que Dios te diga, bon Dieu dit ou, no es mi c'est pas voluntad. volonté moi. El altar está abierto en esta noche. Hôtel là ouvert à soya. Ven y habla a tu Dios. Viens parler avec bon Dieu. Ven papel como Dios. Viens parler avec bon Dieu. No tengas miedo. Pas gagner peur. Cualquier cosa Quel que soit le bagay, puede haber en tu vida ou va boire dans la vie ou que sabes pas connaître. que no se ha entregado al Señor Ou carré mettre dans le Seigneur. y tienes miedo. Ou gain peur. Ese miedo es porque no confías a Et peur Dios. ça, c'est parce que vous pas confier au nom bon Dieu. No crees que Dios quiere lo mejor para tu vida. Pas connaître que bon Dieu voulait meilleur pour vous dans la vie. Y por eso viene ese temor. C'est peut-être ça ou gagne peur. Porque usted piensa Ou capable penser que eso que ça es bueno para usted. est bon pour vous. Pero Le Dios bon Dieu conoce el futuro. pour nous dans le futur. Lo que parece bendición ahora Ça paraît comme en tant que se bénédiction, puede il est cambiar capable de changer en un momento. dans un moment. El altar te abría de noche. L'hôtel là ouvert à soya. Gloria a Jesús. Gloire à Dieu. Iglesia de oración, de clamor. L'église en prière. Tú eres hermano anda papia con Dios. Alléluia. Parlez avec bon Papia Dieu. con Dios a bon altar. Parlez avec bon Dieu devant l'hôtel là. Visa Señora de Dis noche. Seigneur à soya. Señor, Seigneur, ecos aquí Dios. bagay ça Seigneur. Me ta bute de momana, M'a Señor. remettre dans la main. Me te entrega completamente a noche. M'a Dios. remettre complètement dans la main. Me te entrega completamente a M'a noche. remettre Dios. complètement Seigneur. Dile al Señor en esta noche. Dis Seigneur à soya. Me rindo ante ti. M'a descendre devant. Me rindo M'a completamente. descendre complètement devant. Haga lo que usted quiera, Fais Dios. ça ouvrir Seigneur. ¿Te atreves a decir a Dios? Dis ça bon Dieu. Heme aquí. Même là, Haz lo que fais quieras. ça ouvrir. Clama a Dios, aleluya. Relais dans pied Seigneur. Clama a tu Dios en esta noche. Relais dans pied bon Dieu à soya. Alabanza a Jesús. Alléluia. We send greetings to Abigail Kosu there in New York. God bless you, Abigail. Abigail, we love you very much. Nos manda saludo para Arlene López allá en Aruba. Nos manda saludo para Eduardo Calderón allá en Costa Rica. Dios te bendiga, Eduardo. También para Aruba, Kelvin Trump, Curazao, Jackie Camelia, Keila Trump, saludos. A Bonaire, Rumana de aqui na Bonaire, que nós chega, Deus bendicionando ricamente. A bona casa também. Camino que botar, donde estés. Cotoyer Alléluia. la caille là. Si tienes algo que no has entregado al Señor, Si vous avez un bagage pour remettre dans le Seigneur, si vos tienes algo que no entregar al Señor, si vous avez un bagage ou pas remettre dans le Seigneur, vos tienes miedo ou avez peur para algo passa, pour un bagage pas passer. que a situação aqui, Dans la situation ça, entreguei na Senhora de noite. remettre dans le Seigneur soya. La que los, Quittez le tomber. la que los, Quittez le tomber. la que los, Laissez-le. la que los. Laissez-le. Den mani Señor está seguro. Dans le Seigneur, elle est sûre. Alabanza al Señor. Alléluia. Más oración nos manda Daniel que está sufre quebrante de salud. Familia Laurenta, amigo quebrante de salud. Van a oración para Juan Winkler, Román de Josie, con accidente y en intensive care. Y va a oración también para Uela, su familia. Amén.
Surman homo dan kuasi aya mita kere nos kibi aya pero ahasi jamars ya yera mita kere aya nasi sumama kuda si aya jaluna wo e para surman chiquito que vai Holanda já domingo vai estudar. Vamos apresentar a Deus e peticionar a noite Deus rumanan a semana laira alabanza Jesus. Oh Tata celestial Dios de gloria, nos adoramos Dios. Dios, mira, é vírus que está azotar a isla aqui, Deus mío, com enfermidade, tata, de nome de Jesus, nós repreender isso aqui e nós reclamar sanidade para a igreja. Mira Daniel de minha presença, mira a família gente de minha presença, Deus mío, nós man reina de minha presença, tata, de nome de Jesus. Nós reclamamos sanidade. Mira minha própria vida a noite, tata. Demo yaganam de declarar sanidade. Me te repreender vírus aqui. Que te causa quentura. Que te causa dolor. Me te repreender bobitas. De nome de Jesus, Deus. Vos sangre, vos chunan, Senhor. Reba cada de vida aqui, tata. Sanidade e fortaleza. De nome de Jesus. Haz un milagro de Juan bem claro su vida. Haya den cuidado intensivo que está, Dios mío. Salvé, sané. De nome de Jesús, oh Dios mío, Jehová. Mire familia nandi uela Dios, mire presencia. Mire su hermano que te cumpleaños, su mamá que te cumpleaños. Y su hermano que sale para Holanda, tata. De nome de Jesús, guardanan. Bendicionanan, Dios mío. Me te rogavo, tata. Dios, ayuda-nos no altar e nos cada de lugar aqui, tata, para cumprir com a vontade, Deus mío. Para fazer o qual como chama nos pé, tata. Para o mundo seu desejo não tá passa bem. Tudo coisa que está aqui riba tá passa bem. Todo nosso trabalho tá passa bem. Solamente o qual nos hace Pablo permanecer, Deus, se nos confia riba bo, se nos espera riba bo. Se nos entregar totalmente de bomanan, tata. Mira cada de vida aqui no altar, oh Deus. A vos trata profundo com cada Senhor. Com cada de nós, Deus. Para não decidir nang manhã. Para não decidir nang manhã, Senhor. Para tanto bom mostrar nang Jeová de glória. Não queda para Abraham, aquele no mesmo lugar de estresse a largo, te ora Deus aparecer na a trova alabança do Senhor. Deus trata com cada de nós, papel com cada de nós, abre nang boa, Deus mío, para compreender qual é a vontade, oh Deus, de nome de Jesus. Danke, Senhor, danke, oh Deus. Entrega mi vida, entrega mi corazón, en el man poderoso y Señor. Entrega mi vida, entrega mi corazón, en el man poderoso y Señor. Mita entregar, mita entregar, mita glorificar, Señor, en mi corazón, pasine por satisfacer en mí. Mita entregar, mita entregar, mita glorificar, Señor, en mi corazón, pasine por satisfacer en mí. Mita
Dice, mi te entrega, aleluya. Dice Señor, ave noche, aleluya. Minta glorificar, Señor, en mi corazón. Fascine por satisfacer de mí. Minta entregar. Minta glorificar, Señor, en mi corazón. Fascine por satisfacer de mí. Sí, Señor. Te entrega, Señor, tu cosa. Y te entrega tu cosa, Señor. Dice Señor, vos te entregar tu cosa de noche. Minta glorificar, Señor, en mi corazón. Fascine por satisfacer. Sí, Señor, Dios mío, danki, data, danki, Señor. Damos gran misericordia, Dios, ayúdanos cada día, Señor, para entregar completamente na botata. Para botar timão de nos vida dentro manang, Senhor. Para controlar nos ser, Tata. Para cada decisão que nós tomamos, Deus. Chaque décision nous prend, Seigneur. Está conforme a vontade de Deus. Conforme a volonté au Seigneur. Em nome de Dans le Jesus. nom de Jésus. Boa igreja, tá avisado, Senhor. L'Église nous dit. Que nós te entregamos incondicionalmente. Inconditionnellement. Danke, Deus. Merci, bon Dieu. Danke, Senhor. Merci, Seigneur. Danke, Senhor. Merci, Seigneur. Danke, Senhor. Merci, Seigneur. Já me danke, Dis noite. merci à Já será danke que o papai é por minha vida. Alléluia.